Kanigade All India Radio Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bakong san jong ko kubor mentaka step. Menteri rang ba kejala Meghalaya ulapan pawe ke jing ngos kem ba sarkar pedengkan le halor ke jing dawa ban pentre kam yak en line permit ha kejala. Ka Khelo India Youth Games ka balai kelas dang ha Guwahati henen kesngi. Bad ki pulet ke Delhi kili itu ya kendai ngot ke bela subaya don keti haki kami snam ha ke skol ba Jawaharlal Nehru University. Ka khubor ka babania. Menteri rang ba kejala Meghalaya Conrad Kongkal Sangma nen kesngi ulapan pawe ke jing ngos kem ba ke sarkar pedengkan le halor ke jing dawa ban pentre kam ya ka inline permit ha kejala. Menteri rang ba ulong ba on selam mega kenhon che New Delhi bane kendo ya menteri korbarri ke sarkar pedeng Amit Shah bane keren syai ban kentub ke jela hapo ke jing trekam ke Citizenship Amendment Act. Ulong shosho bon persang ban petsngutu ek sarkar pedeng ba ke jela ke dan kam ke inline permit. La ban kedau hang ni bah kathan stay lam mingi southly ke jela ke ladap yo ek inline permit ba kentub ek jela Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram bat Manipur. Habalakli Shapang Ordinance ban penkala ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act arajar kan reo ban register ke breu bawan nabar ke jela. Conrad Kongkal Sangma ulong bakene ke ordinance kam patre kam yang menta namar beladap rai ban pan na ke sarkar preng ban pentre kam no ya ke inline permit ha ka jela. Ka Khelo India Youth Games ka balai kala sedang ha Guwahati da ke jingalang play ke ba ipu ipeng nen ke janmiet. Hendreo hajar sans pangot kinong elakai kini shimbenta haki arpo teli ke jing elakai. Haba play kini ke lumpung elakai Menteri rang ba ke jela Asam Sarbanant Sonowal ulong ba ke sarkar Asam kala shim ki babon kilat ban kentio ya ke jing elakai sports. Menteri kena katanat sports ke sarkar pedeng Kiran Rijiju uledan lang ha kini ke jing elang play. Bad ulong ba ke sarkar kayele ban kentio ki sab jeng ki samla ha ke lengkari. Haga jingilang play keladon ke jingpen i ya ke syad bihu bat kiwe-kiwe. Ya kalariti beruspa jong kiwe-kiwe ke jela ke than chtelam mingiru lapen i. Menta ke sengi kendon ke jinge kun haga jinge siat kenam ke jinge mare ke gymnastics ke judo ke kabadi ke volleyball bat kiwe-kiwe. Ya ka jingelang banya keren ya ki babun kimat bedai ke jingkhot ke sortura lapen longnen ke sengi hatura circuit house. Ya kini ke jingelang lapan long da ketura municipal board balawan baneshim bentaru da ke MP ketura ke Agatha ke Sangma. Ka Agatha ke Sangma kalaban halor ke jingdan kam ban pensutu pat ba spang ke jingkhoj bat kala kentu ikitnat badikmi ban penwandor bhai ke rukom lumnyot bat bret nyut. Kene ke MP kala kentu ikibreu ban penlong ya ki saudong saukun jongki ke bakhoj bat kala penbena bakan ai khusnam da kepisa ya kadong ke bakhoj tam. Ka khana samari blatip kum ke census India hajar arpuai kan sedang hakashitrik uyayong mentagasnam bat kan kod akalai potrik unailur. Ya gene ke khana samari on le leng ba ka mobile app bat on omle show kemajule brush kata do kulom bapendap hakikot sada. Ki nonglum khana samari kinwat jingtip alor number mobile phone jong ikli jong kolongieng ki jingtip bedai bat ki pankhana ke television ke internet ki kali ke telong umdi bat kiwei-kiwei. Ha Arunachal Pradesh ka darbar basaw sngi jong yang darbar thawan ke jela kala kutno hanin ke sngi. Ha ka sngi kut jong yang darbar hanin ke sngi ka yang darbar kala menjore ka Arunachal Pradesh Goods and Services Tax Amendment Bill hajar arpo. Kham hashwa bajubab ya ke jingdawa bandonno la ka jong ka kada IAS IPS bat IFS naga benta ke jela Arunachal Pradesh balawan radu MLA ke Kongres Uninong Ering. Haga jingetai ke belengkot Menteri rang ba ke jelau pema khandu ulakular ke yeng dorbar baya ke kenhon ba kenthobi dekhot nabarok kiseng san perthai on sapha ban lej ekendo ya Menteri korbari ke sarkar pedeng ban bo ya kene ke jingdawa ban lada dan kam on ekendo ya Menteri rang ba do kari kene ko khubor kawan chapi nak All India Radio Shillong. Ki pulit ke Delhi ki itu ya kendai ngot ki bela suba bekedon keti haki kami snam ki belajar ke sekolah Jawaharlal Nehru University.
Habakran ikinong patay kubor halur kijing toket barang ya chaprang halur kijing ja belaja haka santrik menta ubnai haka kot jongan ke skol ba. U Deputy Commissioner Kipulet Keshnat Crime Ujoy Turkey ulong ba Kipulet ken sapha notice syakini kibel suba bat ken sakhot eki ban aijing batai. U nong aiktian ketenat pulit ke Delhi UMS Randhawa ulong ba kijing toket halur kini kijing ja hakane ke skol ba lale deka crime branch. U Vice Chancellor kini ke skol ba Jawaharlal Nehru University UM Jagdish Kumar Has ulong baki kelas hakane ke skol ba ken sedang tikna nado lasnginingkong. Ulong bagi bor peniat ke skol ba kila shimikilat baro kenang baki no hikai bat ki kena kenyo bantrei bet ya lagi kam. Ha kawai pat kaliang Menteri Ketenat Information bat Broadcasting ke Sarkar Pleng Prakash Javadekar henin kesni ulong ba kapau syai na kejinglap ki pulit ba bon na kena pulie badai na keseng left wing kia dan benta ha kejingi snam ha kini ke skol ba. Prakash Javadekar ulakan thok teng e ikiseng ke badan ha kaliang persya bagi pendankam ya ki kena pulie. Menteri Rang Bado Keriu Narendra Modi unyakran bat ki kena skol ha ke program Pariksha Pe Charcha Arjar Arpau ha New Delhi ha ke Arpau terik menta ubnai. Ha kini ke program Menteri Rang Bado unyakran bat ki bobon ki kena skol bat ki no hikai na kelengkari bat na bari rukum jo kenang bani rap ki kena bani lek persya ya ke jingban kia ki eksamin. Komba Arjar ngut ki kena pulie ki kimi ki kpa bat ki no hikai kini syembenta ha kini ke program. Laban penken mau hang ni bahag benta ke banengkong jong ka pariksha pe charcha kalalong ha kakat ndru terek urempang ke senam arajar kat pra pat ke benta baar kalalong ha ka arp kundai terek ukala lengkot ke senam balalet. Menteri Ketenat Korbari ke Sarkar Pleng Amit Shah nen kesngi ula plek Indian Cyber Crime Coordination Center ne ka I4C bat ke National Cyber Crime Reporting Portal ha New Delhi. Ya ka I4C lashna ha ke jinglut ba sauspa khat ndriu klor tengka banele persya ya ki kam sneu leng ba ke internet. Khat santli ki jilla bat ki Union Territory ki lamanjur banbo ya ki Regional Cyber Crime Coordination Center. Ha kawai pat kaliang ka National Cyber Crime Reporting Portal kadai kerensan bagi nong shnong kila aban ujor ki nu ki kam sneu leng ba ke internet. Kad hadu menta kumbah news patli ki police district bat lahajar khandai patli ki thanat kile peneso bat kane ke portal. Menteri Rang Bado Keriu Narendra Modi nen kesngi ule kran lengba ke telefon badu Presiden ke France Emmanuel Macron. Hagani ke jinge kran kini ki arngut kinong yalam kile tai ya ki babun ki mat bedai ke jinge trailang kini ki arri. Kile menjur ban pentlan chosho ya ke jinge dai hakikam yadari bat kiwe kiliang. Ka jingshna ya ke surok bapeniaso ya ke jaka kapot hapo ka kaladan multi-modal transit transport project kala ban dep ha kapor balabu nagadau jong jing pakhang baklembo por balakot penlong da ke senggi trai jaka ha kaphang shathe ka jilla Mizoram. Ka jingshna ya ke surok bajrong prapunyo point iwe pra kilometer ha ka jilla Mizoram hapo ke project kala dei ha jingshisha bandep ha ubnai leber menta kasnem. Hendrai kakam kalasange nadu men kesngi balang nagadau kecing pakhang baklembo por balakot penlong da ka Longtlai District Land Owners Association nagadau pakidawa badai bansiu ya ka bai boina na kabenta kejaka balashim naki. Ya kene ke project laple ha kesnam arajar pra da ke sarkar UPA komisi benta jong ke Look East Policy. Ha ketu ke por lamang ban pendap kene ke project shna surok ha kesnam arajar kat sau. Hendrai om shim lala ban pendap namar kene ke ju hi kadau. Ladala ban pendap begini ke project on penyeso ke district Longtlai ha Mizoram bat kapang sepngi ke Mizoram ha ke Nongret Paletwa. Bat katu ke kubor kalakut akan ke step ke belawan cepi nak All India Radio Shillong. Ha ke por prabajing ini so baga Delhi Station nak benta ke kubor ha ke ketin Hindi ke banbot ke kubor ha ke ketin Pareng ha ke por prakat san minute. Ngipen kan mau pi kinong sngap ba ka por prashteng na kanig station pinyo aku kubor na katanch te lamingi hagak tien pareng sngobaban up mentai ki kubor na Delhi ka por menta kala janda partat praduna san minute.